بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطب لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوانك يك إسلاما خطبة قرباتف ونن إسنيك أبدأ في نجفاتو غربكم سدين إسلاما هذا بنو تجد تناس أميروتن كيسن أبليين كيسن الرا وانمان دغيفين تقباتنا تبكم سا إسنيك أبدأ أما أسكيزتي مجلس سديتمو وانا كناتي تجرى ننجان علماء تيسر رب عمري إساني إسني فادرس garuu wanni nama gaddisiisu wanni nama ajaa'ibu joolluma da'awaa gootu qabaatuutu barnoota kana irraa fudhachu jira yookaanuu warra biyya biraati irraa dhufee ilmii san qara'uutu jira maree irra hedduun shabaaba kombolchaa bakka san hin jiranii naan ja'an tuni ija tiyya dura warabbil kaaba qalbii tiyyarraa himimman buste nuti keessaawuu ummati nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wanni nuti itti beekamnuuni warra beekumsaati wallaalummaan nutti hin jirtu jaalowwan kiyya ka islaama rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi wanni kitaaba keessatti dura buuse salaata soommana hajjii godha yookaa zakaa kannadhaa miti wanni kitaabatti durri nu bu'e iqra qaraa'aadhaan hunje garuu nuti ummatu iqla laa taqra ummati wahyin isaanii beeksisni isaanii ka dura qaraa warri nun jaame amman tana nuti qaraatii san qara'utti hin jiru ummatu suuratul hadiid laa tutqinu sinaa'atal hadiid suuratul hadiid qabnaami quraana keessa garuu namni muslimaa hadiida san tolchuu ni beekaa obboleeyyan kiyya wahayyuu namumarraa eeguntum maal jechuudha gara beekumsaa jaalawwan kiyya ka islaamaa haa deebinu rabbiin keenyas jalla jalaalu rabbi yeroo kitaaba buusu zamana san waliin waan wal simatu zamana san irratti akkasitti buusa malee cal jeetuma kitaaba ka buusu isinitti hin fakkaatin gaafa nabii isaa alayhi salaam zamana isaanii keessatti wanni beekamaa dhibbiidhaan doktorummaadhaanii nambar waahid turan yoo si dhukkube wallaansa ajaa'ibaa si godhan rahmata rabbiitiin ni fayyita nabii isaa alayhi salaam yeroo itti ergu muujizaa waliin waan ilmi namaa hin dandeenye akka danda'u rahmata isaatiin laaffisee ergeef amma jaalowwan kiyya ka islaamaa rabbiin fayyaa isaa isin cufattuu haa dhangalaasu namni tokko yoo ija hin qabaanne maallaqa hamma feene yoo qabaanne ija teenya namni nuu deebisu hin jiru nabii isaan alayhi salaam fadhinnaa rabbiitiin yeroo harka isaatiin haqeen ijji isaa deebi'uu turteef bal zida alaa dhaalik tana qofaa mitiiti nama du'eehu fadhinnaa rabbiitiin kaasuu ture gaafa nabi muusaa alayhi salaam wanni ummati gaafa sanii itti beekameen sihiriidhaanii beekaman sihirii tana haaduma kana jawwee si fakkeessan malee jawwee miti garuu rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi
نبي موسى عليه السلام يرو إرق أولي إسا يرو درب مسكا قدوا تاتي دي تإسان نمفق إسان جوة إساني شفاتو لكم سوتر قاف نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زمن سنكيستي عربوني أفان إسانيتين تديرچو إيغلن أنجما غرو ترن أفان عربا نمبر واحد ترجالو وانقيا الله جل جلاله أفان مكيسان كان إسنتي فائدو ميدتين وان إسن غرو هندن دنجا إسن غرسيسا جيتي قرآن اتبوز قرآن نكون أما قيامان دابتوتي جالو وانقيا كإسلاما كهنجي جيرمني نم تك جيرو هندن دنج زمن چوفا كسيمتو أمان تنا زمن نكون زمن ساينسي في تكنولوجي ساينسي في تكنولوجي علم نماتي بكم سيسانيتي تنجف الله جل جلاله قرآن كيستي ندوبته جرا غرو نتي أمانتنا يولالتن نمني مسلما نما جفراه قد جر رجال وانكي كإسلاما غافدرا أكنا هنتر الدنيا تنا تك صدفا إسي كبول جودر مسلم توتا توتو بول جودر رجال وانكي كإسلاما بيد يوجي جر بيد دمي تكرا إلى من بيد دمي أفري جال وانكي مسلما بول جودر أرانتنا أمو نما ربي رحمة قدام ملء مسجد كينان ديمو هندن دين مجلس كينان ديمو هندن دين نجالو وانكي بكتشوفا نما براتي نوجر أصبر محكمة مسلماتي إن تلتي أتشي كيسا جرتو أجلكم الله مني إسكرت انت ديمت مالي شمر مسلمة كمبيوتر كراته بكسر نبو هندن ديسو غرو نتي هنكرا نوام براتي ني مشغول لبو تسندرتي يافي سنين دامو أبليانكي يا كإسلاما gama beekumsaa haa deebinu gama beekumsaa haa deebinu gama beekumsaa haa deebinu yuunivarsiitii keessatti bara 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuu jaalawwan kiyya ka islaamaa riisarchiin takka godhamteetiti namni digriidhaan muslimni eebisamu nam meeqa ture ni beeytanii parsantiidhaan dhibbeentaadhaan nama 10 qofa ture yoo namni 100 jiraate muslimni digriidhaan eebifamu muslima kudhan qofa master digrii lammataatiif ammoo yoo namni 100 jiraate parsantii 2 muslimni namuma 2 qofa PhD professor of dak digrii sadaffaatiif namni muslima nam tak 99 nama biraati akkamitti dubaree haqa keenya dubbanna jaalowwan kiyya midandenya haga fi dubbachu huma takkan beynuga huma takkan qabnu amman tana bankin dufte male esa jirti jaalawwan kiyya ka islaama warruma biraati tutu wahayyu dominate god sani miti masgida kenya u dominate god ufi bar anafiati anatu jira odon anjiru masgida kenya ballesan hawasa kiyya ballesan akka abi bakrin je radiyallahu an odon anjiru ti dinni islama tukama akkas jannee jaalawwan kiyya ka islaama lafaa ka'uu qabna kana cufaatu beekumsaanii jaalawwan kiyya ka islaama rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mal nunjaan fil muttafaqi alayhi min hadithi muawiyah ibn abi sufyan alayhima min allah ridwan qala sami'tu rasul allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yaqul man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din nama allah jalla jalaluhu gaarii isaan fade دين إسلاما كيستي أمنتي إسلاما كيستي بيكا إسقودا حافظ ابن حجر طيب الله ذراه يفهمه أمنتي إسلاما أكا إساف قلتو قداجي نمني دين إسلاما إساف قلي خيري كيسجر نمني دين إسلاما إساف قلي أمو خيري سنر فقاتين جانجالو ونكي غر دين إسلاما كنيا غر قرآنا تيفي gama haditha asinis beekumsa ammayya gama sanii cufatti deebuu qabna allahumma jalla jalaalu salata sommana hikmaa isaatii fi wahayyuu isaa baraanuun jeesaniitu beekumsaas qaraa jee rasuula isaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nutti erge kama fi alhadith alladhi rawahu alhafiz ibn majah fi sunani wa ibn abi shayba fi musannafih wa ibn asakir fi tarikh dimashq والطبراني في الأوسط وحسنه الحافظ المزي وصححه غيره كالعلامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال طلب العلم
fariidatun alaa kulli muslim ilmii barbaaddachuun nama muslimaa cufarrattu dirqamaa nun jaan jaalowwan kiyya islaamaa ilmii diina islaamaa barachuun nu cufarrattu waajiba ka ulamaa'iitii fi sheekootiitii fi ustaada qofaa miti yoo wallaalota taane ummata firqaa jajallootu jira jaalowwan kiyya islaamaa jara san dura dhaabbannee akkamitti ifirraa deebisuu dandeenya obboleeyyan kiyya reefutti fitnatu shubaa takka hin lalle gurbaan Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allahi ridwaan ajjeesesan diinni islaamaa isarratti wal fakkaateeti bar yoo nutis hin qaraane talbiisu ibliis nurra godhan zamana kana keessa baa heddummina isaanii yoo sooshaal miidiyaa banattanii ilaaltan waanuma haarayaatuutu yeroo mara nubba dardara keenya cufaatu garaa hin jirre keessa jiran dhufnee ilmii haa qaraanu obboleeyyan kiyya ka islaamaa ulamaa'ii teenya jala jilba keenya jilba isaanitti maxxansinee haa qaraanu ammas lubbuu teessan dura tiyyaafillee taniin dhaamu keessaa'u obboleeyyan kiyya shamara irratti haa hojjennu shamara irratti haa hojjennu isaan barsiisuu jechuun hawaasa barsiisuudha malee isaan kophaa isaan kaayuu hin qabnu naamusa isaan barsiisu hijaaba uffatanii wahayyuu isaanii eeggatanii diina islaamaatiin akka baratanii hawaasa keenya kana akka jijjiiran maaliif yoo shamarri takka jallatte wal iyaadu billah hawaasa guutuu waliin geesse yoo takka nuu qajeelte ammoo takkicha wanni isin gootu safaataa hin seenaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya daa'iidhaaf sheekootaaf wannin isinii dhaamu lubbuu teessan durallee tiyyaaftaniin dhaamu shamara islaama irratti obboleeyyan kiyya ka islaamaa isaan irratti haa hojjennu tana je'eetitin jilsatul istiraahaata muhaddisichi guddaan imaamu dhahabii rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a ummata ammaan tana sanada qoratu kana yoo laaltan hadiisni kun silsilaadhaani nutti dhufe rasuulatti gara sallallahu alaihi wa alihi wasallam idni tokko da'iifaa fi munkarate nama achi keessa jiru laalameetiti sababa kanatti hadiisni kun laafa hadiisni kun jibbama hadiisni kun baaxilaa jaama ulamaa'ii dhiirtoolee malee dhalaa kijibduu hin agarree jee jaalowwan kiyya ka islaamaa dhalaa kijibduu hin agarree ulamaa'ii keessa nammeeqa baasan isaan irratti haa hojjennuun isiniin jaa anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu khayrii cufaatuu rabbi walitti nu haa qabu hamtuu cufaatuu rabbiin nurraa haa qabu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جالوان كي إسلاما أكما ولين جنة علماء تيني جل تيني علمي إرها برن أني تربان قوتو مسجد التقالاتي علمي قراء إسنين ججا هنجرو haashaa wakallaa akkasii isiniin hin jiru maaliif jennaani rahmata rabbiitiin ikoonomiin akka itti jirtu nin beeka namni carraaqqatee dhiira ta'uu qaba na'am garuu jaalowwan kiyya guyyaa keessa ammallee tanallee hin jiru torbaanirraa sa'aa cinaa takka lubbuu teenyaaf kannuu ni dadhabna sa'aa cinaa san keessatti keessaa'uu ammaan tana jiini ramadaanaatis dhufeemi ramadaanni maal jechuu sommana jechuun maal jechuu teenyee ulamaa'ii teenya jirra maaltu tuutuutu sommana keenya nurraa balleessa sommanuuf maaltu nu barbaachisa waan jennu tana cufaatu ulamaa'ii teenya jala teenyeetiti qaroo qabnu karaa ilmii itti arkannu jaalowwan kiyya ka islaamaa mee waa takkaa fi lama isiniif haa himu imaam abii isaaq ashaatibiin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a wanni ilmii itti argatan karaan isaa guddoon karaa lamaa nun jaan jaalowwan kiyya takka ka duraa wanni ilmii itti argannuun mushaafahaadhaani arganna ulamaa'ii teenya jala teenyeeti jaalowwan kiyya ka islaamaa jilba keenya jilba isaanitti maxxansineetiti akkasitti ilmii arganna waan inni jiru akkana nutti dhufe naqliini nutti dhufe malee diinni islaamaa ayliidhaan nutti hin dhufne jaalowwan kiyya ka islaamaa naqli isaanirraahi
akkasitti qaraan kalammadaa jaalawwan kiyya ka islaama kitaaba muxaluuni kitaaba istilaaha keessaa uje ummata dabare jara jaarraa sadeeniisan isaanirraa kitaaba isaan baasan kitaaba sana haa dubbisnuu je tanaas maaliif akkana je rabbiitu jara saniif ragaa ba'eef رسولات صلى الله عليه وآله وسلم رقابه في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الرجالا جرادا غافان أنجروا والرجروج هؤلاء الصحابة عليهم من الله الرضوان ثم الذين يلونهم إيغنا والرئيسان تيانو تابيبان إيغنا والرئيسان تيانو أتباع التابي يرون أكنا جو جالو وانقيا كإسلاما علمي علمائي أمان تنجرتو كتاب إسام بازن هنكرائنا ججو تنجرو غرو علمي بحرا سيدا سنين أركجو فدا فتنان فيتا يودفت تننسو سوسين سنين فدا يو جنة علمي جرس ديني سنهاك بنو nam tokko shari'aa islaamaa namni akka isaanitti beeku takkeen namaa hin jiru fuuldurallee hin dhufu jarri miskiinonni garii lafaa ka'eetiti maal jechuu eegale warra isaan boodaatillee hum rijaalun wa nahnu rijaalun jechuu takkaatu dhufe isaanis dhiirtooleedha nutilleen dhiirtooleedha je mee as keessa aydeeriyuun isiniin jaabar ana dhiira ka jee haa ba'u aylii abii bakrin siddiiq radiyallahu an aylii isaatiin qabaa namni joo dhiirri asnaa haa ba'uun isiniin jaabar ni jira aylii akkasaa namni qabu aylii akka umariin qabaa namni joo asaa ba'u aydeeriyuun sin jeebar takkeen keessan ba'uu hin dandeessan namni qabu hin jiru tanaafi jarasan rabbii qulqulleesse rasuulaatiitu qulqulleesse sallallahu alaihi wa sallam hin dogongoran jechaa hin jiru dogoggoratin irraa hin hubatina garuu jarasan akka gaaritti isaaniif ga'e fitnaa cufarraa'uu rabbiituutu isaan eege fitnaan garii yoo mul'atte irratti wal fakkaattee ijtihaadaani malee akka anaa fi atii tareemuun tana walitti wal hin jenne anaa yoo wanni kun godhamuu baate hin godhamuu laa akkas hin beeytu sahaabaan sana haa qaraanu jaalowwan kiyya islaama eegasi du'aa'ii haa godhannu ammas obboleeyyan kiyya yaa rabbi nu barsiisi allahumma anfa'ni bimaa allamtani wa allimni maa yanfa'uni wa zidni ilma du'aa'ii rasuulaati sallallahu alaihi wa alihi wasallam gabaabsinee wal hadiithu fi silsila abii hurayra irraa dhufe radiyallahu anhu du'aa'ii tana jaalowwan kiyya islaama haa godhannu eegasii ta sadaffaa namni ilmii harkachuu fedhe boonaa fi qaanfachuu haa dhiisu boonaa fi qaanfachuu haa dhiisu namni boonaan dhufee sheeka jala taa'ee numan qaraane maaliif ni beeytanii keessaa'uu zamanni ammaan tanaa zamana ajaa'ibaati yoo hoggu takka sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo ol darbee ustaad jaaniin arraa'ulii taa'ee ilmiin qaru maaliif ustaada jaaniin mookam awoo ustaadii kamiin nama jala taa'ee qara haa ulaa masaakiiniin sin jaadeero sheekootii teenya jala teenyee boona dhisnee khilaafaa fi marree cufaatuu dhabama beekika yoo boonni dhabamte khilaafa wal dhabuu san cufaa dhabama masgiida gariibar namni ka itti wallalee waliin oodu asiin amma alhamdulillahi jee qaraa kan bismillahi jee qaraa waliin oodan haa'ulaa masaakiin salaata subii qunuuta waan godheef kuni waan qunuuta hin qabneef waan akkanaatiin wallala silaa qaraane mas'alaan tun mas'alaa irratti wallabuu qabnu abadan qaanfannaa yeroo jennu ammoo jaalowwan kiyya gaafii gaafachuudhaaf hin qaanfatinaa jechuu keenya malee qaanfannaan diina islaamaa keessa sadarkaa guddoo qabdi bar fil muttafaq alayhi hadiisi tokko abii hurayra irraa dhufe takka abdillahi ibni umar irraa dhufe alayhim min allahi ridwaan alhayaa'u qaanfannaa jechuun damee takka ta iimaana irraa taate qaanfannaan waa cufa keessattuu khayrii qabdi giifti aishaa radiyallahu anhaa maal jette hadiisa imaamul bukaariin odeesse imaam muslim ammoo imaamul bukaariin rarraaseeti odeesse taaliiqaani odeesse imaam muslim maxxansee odeesse rabbi rahmata haa godhuu fi rahmatan waasi'a isaan lachuutu gabaabdutti muttafaqun alayhi maal jette dhalaalee ansaarota alayhim min allahi ridwaan qaanfannaan diina isaanii keessatti akka collee tahan isaan hin dhoorgine gaafii isin dhibde ana na gaafadhu sin jechaan jiru beek ulamaa'ii teessan sheekoolee teessan gaafadha hin qaanfatin
garuu gaafii hin jirre hin gaafatin asirratti akka isin haa'imu gaafa tokko gurbaa takkaa tuutu jannata keessa waa hundaatu jiraa miti hijeen yaa sheek jennaan yaa sheeka sigaaraan ni jirti hijeen reefun tana ta'u waliin jennu isii tanarraa fagaachuu qabnaami sigaaraan ni jirti jennaan sheektichinis muudii warra galteef warra akka keessanii kana warra kombolchaatu ta'uun oole ni jirti garuu gabbaatee shidattee deebitaa jeen gaafii kanaan gaafatina gaafii waan si fayyaddu ati inuma namni biraa qaanfatee nama san cufaa ta fayyaduu taatu san gaafadhu malee jaalawwan kiyya ka islaamaa waan hin jirre hin gaafatina eeganaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa ikhlaasa qabaachuudha rabbiin ikhlaasaa fi ittiba'aa fi sidiqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu dalagaa xiqqoo takka hojjetteetiti addunyaan guutuun akkasii dhageessu kasii goosisu ikhlaasa innal ikhlaas yubaarikul amal dalagaa teenya keessa gaarii turtu barakaa keessa kaaya yoo ikhlaasii hin jiraanne zamanni keenya ka ajaa'ibaati rabbiin nu cufaatuuti ka isaa keessa nu haa kaayu بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله